Ngai kublai pi wei perlok jonga kamtam ki subscriber ki like ki share ki view ki jong pi baro te mentang ni snap khandiat ya kajing yakren bat iba arden bat ki MDC jong ka seng VPP kamtam iba arden idei presiden rangba jong ka seng VPP ya mentah nomor halor kajing klat no jong i Dr. Ricky AJ Singkan badai EMP jong ka jela ka ba i ke jong i tong ni snap hadu ka pakut ya kan ka video ini tray itu kampung kalong ye kebangiran ni jadi suku jumut jadi buang kecil ye artian pakai ke kebangiran ye jadi suku mah te ni so kalau don ke jingdu ke kraw hadu ka kata wah duwe lagi play don bentah ke sengi ke parti layak lim linti rengkap kini ki tindak senam lalu benis long ru win kino ngan ubat kit siapa kino gunu kitang kibangi ni pasal hukum ke parti ngindon thali pan batai haru kalong kajing kata yang ikum ke parti ban haru kalong kajing tu nong ke bakau ya kajai andre ring kibene idon kajing kerman bau play eno ini ke parti play eno ya ka jahit pendri wa ya kari kabangi don kam shisha ki brio ki baik hanga jimut jumha ki brio ki basurin bat ki don ya ka nam ka ba bat ki bashanya au brio ban ni shi ki ka jinglong ka ba uni u parlok jingdon kalong ka jinglong basurin ka jinglong ki don ki jinglong mo ka ba ya si brio la ban ka jing surin ni la ban ba ki we ki ba la ban tak yang kata kejilong itu beliau udah nih kecil surat patru yang kejilong kepala manusianya kejilong kebabah kenam kebabah wah ubatan hakikat dia wan syakani kelempung juga satu kali wah apa sih yang kecil kecil kipat bah kali kumbapi kecil susi ketang sama kakum kecil kita pengalaman suatu keempat judon kecil susi Apalagi upai tak nong song hakari kani ya jisosi seperti ma hani ketiga ang kajing tu bakraw na kaliang kajong nangas no ba ni donang ni mo para MDC na jintihin sa Commerce Council kalong ka ba shocking ba ni menin marba ni daya phone ni daya kundu na ya keren tindray ngimdang kan syu kan express do kanong katangay ni pantang ni tambang ni danglung pala Indri ke bangi la belong tang bengin syu pediang ya ke bajia nomor ba ke imbru ke taro di kalong ni ba ke jumpu ke bakra tang ya ke parti ndai kali ke sabri berak kuai bat ke telah berak kuai ke doktor ki ibadai ibat trace hok ya ke kam ke jong i la ke yang kam ban syakriya ublai na ke yang kam ban syakriya upai ba Ipan power sa susi ke bakraw ba ngam cuma express do kanu ka pang ni ringin scam ba kani ka plan jong play bat ki ban sa kemat mo play yung yalam ni ti ni unar ka pani bat kari ba ka berki para kawai kan tang ka party ndai ya ka jelai para kawai mo hajnya inti jungi ka party hiktor ki ku minong yalam ibala stang ibala dan mentalang ba party do ko stang te ka bangi yoi Iki bangi la yo sibun ba jingkai kalong ba Victor ki hikai ni berbor banlong no nyalam omdei ku muslim ndai banlong no nyalam di usyukri ketara yo pon ba ila peni kunu beninya lenti ngiru ku MDC ni persang ban bu din kat bangila ye kata lenti ban syukri om banlong ku muslim ku muslim syukri klen ba ina ban le sibun ka ba lagi mentaga kelawai jong zai pindu jongi kum ni lam ni na ban buat din kusau bah jongi bat pen bhai di ga jonga hi kum we na prengu porlok tariki hasin mangalayo ini ke ciptip ke jengklan ba jongi nakan mau ye ke ba ilalong tengu no hikai wala hikai nga por ba nang boleh apa saya naman college te am syabra poi perkhat sokemen banglayok yang menyedon mentalang bagi komuno hikai ha ka bangayok manya sing ni ka parti People's Party pat
sisa komuno hikai ila hikai nga por pang nali puli bahayu juga por ngidan khani ka kejeli chongka sai perthai ila long luwe ne padang uno hikai yang ngaru umno bangnya inti man sandur yang ni kari kejungi kejeklat kejungi kalong kejungi nang yang shimet umbrio no hikai waju ya kona ko por banyak tai banyak selok sibun kimat pat ngang it's camera kadang ro kejung do nang ya kari kejak mendewi nomor bat tang kejak por wala dai yo tang kuma asnam guna kum nong mi khamat hak ko yin dorba ba juga India man kikam ka ba i la trai information kini scam ba boleh unum eno kari kejungi wala daw simno tang si tang por itu torki penban yang scam ba boleh unsai pat tawai pat orang ba nakani kari kejungi boleh bujeli nakam ta menyesai ya kejak boleh jungi Kalau